Nirmala Kenyam, kanasan konti yang ka ruasni ka Nur Online TV. Biya kamal anda manduni chang kwasnya kan wala chang ka waro ka paikel te ka raj magoro no de kona linkel gwasame. Lera nyama bana ling regan chitogre which ka Congo ala DR Congo. Regan chito ka DR Congo ala kwara danan kep Congo. Shengweni ti shop ka kurdang raw shala do shakanak. Annaga dana naga ka uh, waken la ka chunga ke mi video naga logo de ka nyodi ko tikan online ba ano jana kwer me kep Congo ando badanan chene to cheka kule naka ja ke do badanan chiriya mo to ko ja jen gor mon wo dong de nyoka yekel ko jana kwer en kep Congo you know men tin gwasa me dua badanan chene to chega na kaja la ngwane ken ke ngwane ken chicken ne ti de laro panken e dong de lot koren ko de ken ne kone ti kudangro ano en men ben yoga ye kel en kejen kui kwar kongo me mishi ngwane ti chopo kudangro chicken ne kane ngwane kon chenak bakulan manana shalar a jenen naga ka ko telelat naga ko telelat bakam ke rewe da ko Congo la ngwenda to la ka chunga ba kanak ba ka lat ka sandung ni alo chicken ka dol ping gwa scale gwan mi shigane ti ngwan chicken ka cholten kan tang wenden tienen kontin chanak poinde gwa da dana ngut ka kan na kan wiya kan ka tich kan palika duno shaka kwa lit ajan kwaramo en kwar Congo mo charik mi dini jana long chelat en kwar Congo shale flex you know flex mo awa metar wa te ka kuma shade ladre wishin winami wa sho tan na ngwane sho ka kep ko ngwane ala politician ke sia sinten konan kap ko Congo ken di al chika corrupt riudian di al chika corrupt win mi shet ke Congo win mi te ka dab mi te ka kwag de resource nintin konten cha kamnado kot tel wuji perken karyang kongo de shushka ajenen yen menishyang to kor ngwan te tin syang ajanan la Africa Union la kende diene jak ke widial chime la so Sudan la de jak Uganda ba de jak ba Kenya ba de jak Somalia na ba de jak Rwanda kene witen kokien chike Burundi kende ni ke la ka jak ba ka nang winemi ko biken na wogang ta dana gang kana ganga ke ko shiken na bi nak ka dob di de geje gejen wo lat ke longo wo jen ala dabdien ko dam di jen la kan kamo migu yene Congo te ke tung wana lat ke long ke dabran te ke Congo jen ala mi rol tin te ke tin mane kan mi rol tin kon cheke kwar kon lat ke talpon skin time te te ke tin kan ngwane ken ko te lan mi je kana re wich ke te ka lat kam ke chigro din chu jago ken kene ti la la chwal ken wo dong de ka chwer ke de ka gat lo get kana chwa ngwen ro chwa chu ke bu kuma ka gwaze da ne shi koro mo che de tuok ne ke nyam gwade shi Congo che de dak pin chwa chu ke kan gar tiene ka tani ne pai ke lo kan chere mi ke chwer ano me cha chu gu je jen gu de me che one ti de kan go che mi chwal ka Felix ne chu gor je no ken ngwen te ba ying nang ne ka chwa ngwen to chwa chu nak ken dial nguda wa nguda nakatandien duno cha ngwen ku dangraw cha kan ka do bran chalat ke je re we ko Congo DRC ka do bran chala do ken kap ko ken ke jidwiri ko ngai kono no la jisaf ka den ke la kanang re wijen gwasmi bere ke tobu ko tuok ka kum na nang wijen gwasmi e kum la jor ko la jor na ken panken ba ka jur ko bu na ogang ka ci kum wech
en kwara kule Kongo la kep che goro da mal bada je nang rai wujen gwas mi ka Kongo men chalat je gor je no bene ti baga nak ko kene kene ri jedweri yer kan weida ko cha right point je na je wech man nak ka kan ngan di ala ti ngan ku dang raw wo tel lat che gu je no tel lat ma ba kam ka ki tel lat rai weida ka Kongo wen mete ka kwak tongwan shirya ga mo je chutuok cha ne te to ne ku dang raw cha ga chunak jen gu do mone no cha u do mo cha je nak ka do badan na de yen lin ka je gor jeno be jome be nyaka ye kel ko biya madana le rodo biya jeling gor jelong loken awa ke jikur te kap ko ne ga kor ko do badan naga ke kwidien chana jome chana jeling Christian Malanga was killed by sentenced to death by a military court on Friday. 3 U.S. citizens were among 37 defendants sentenced to death by a military court on ene de kona shanak awati jimmer kama dang diok teketinere ene kona shanak Friday for their role in a failed coup in the Democratic Republic naka ka Friday rewi ka Congo ala 3 American re ka Congo ne diok chaka naka jimmer kama chaka naka ne diala ko kin kana ngwan ke la ngwan tin kontin la ji Congo kan naka jen Friday paiwa de kona larno Jeremy chang ka wel ka pai kel ron kin dangraw jen dangraw de die chana jelin gwawo bu kon mana le ro bana jangach wa ne de kona cha ka ba ko ken ke jidwiri ki ga ne de kap ko gwa kur dundo man cha gu jelung win mon chiu da nang naka de ka kap de tre ti jen de kan la na ledwo dong da te ka duom bu chang je dan ti kan mek de kan pal duno shi kwar me cha gor yeno bakanak of Congo. Armed men briefly occupied an office of the presidency on May 19th before their leader, U.S.-based Congolese politician Christian Malanga, was killed by security forces. His son Marcel Malanga was among the Americans on trial, along with Marcel's friend Tyler Thompson, who played high school football with him in Utah. Both are in their 20s. The third American, Benjamin Zalman Paloon, Canada to I don't think it should have gone to that extreme. It's including U.S. British trial following the failed coup. I really feel sorry for Congo. I really feel sorry for those guys, although they may have done their own wrong, but I don't think it should have gone to that extreme. It's really sad, you know. Have you really seen those guys, the way they are crying, the way they are really, you know, when you really see somebody looking like the face looks like he can actually see his life coming to an end, and it's really sad. So apparently there was a coup attempt on May last year, and this coup was by some guys from Britain, Canada, and Belgium, and also the other Congolese. So the coup targeted presidential palace and led to Enrique dana shi tuok shik man shalin gwasme ka jen pai DJ pai wa ka jen ron kin dawan jin dagro wan me shi chineden kon ala tan win ra shi man shalin ro te jibrin tan te jibel jem tin ka kan kongolins panken shi goro ya kan go de kan kuma de kan kuar de kan nakie de kan kuma de kan kap jen gwasi dana chajo captain an garan dan la kongolis gwan chaja na gare kuro mo gwasi dana shi mo tok tan do no chaja kap kan man ka dang jok te kawaine kan dial ne to cha kan ka dobra na sharat ka je me cha kap kan dial kan ne ko ken ngwen tu ngwane ti kudangro kan wan ka long ban me chi kuma je gwich ci kan laro ba ga ne dial je no kan na ka cha ka Friday pai wo ne ri chu kudangro ka tana ba wo ngwana long no sheria ga mo cha tuok na mi sia ka gwich video ne ke weekend ko ngai kan o tek dien ba ba da gwata mo ngode alan kwara kon la kwara Africa ngot ken bin ke changa dormi ci ken laran tamme ka jen kwiri ga man shalara ki man shalat gwasa meni ramadan la kur Congo kalat ke genere wech ka Afrika ka ken ba ken gurno be ken ta na ken ke George ke kamra ne ala barka ke edini ken edini Congo inshallah ke o ken ganere kap ko kur en kor moment cha chu guje ken ba lel o ba ken nak tan radian na wien ken no ka ta dan ngai ken no ba ken ke je ka ci kuma Congo shi kana goro no de kan ga palika
ring medita long mandana shoda lat nere chupo ku dangro ting wene kendial duno men ti kwer lar long jen be je long ka jen loko mo long no kwer lar jen o entelo gwa ba nang ten ka telet ba kam ke ko telelet gwan mete Congo take goal ke take damne ke win mete resourceful country and Congo take a quack to go dere ka luak dere ka mo ke jobs dere ka mo ke let ken ke duno sha ken na mo ken je choice ko dong da goro ba ka luak ke be tre ti jen ke 1 year 2 year da ta dan te ke bia biurikin ke ta dan te ken ke da je labi duno ken jelat cha goro jen benang ga ne ku dangro na mo jeslo an di long ka afrika ne ngwan ti lojen che je ga long ka ta dan shoda lat na me jen dan goro en wo be je nyaga yekel en ban nyogo je gum do dien biat ga mal by